Assalamu alaikum, urmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн биз Оштогу Жапалак унаа базарына келдик. Азыр биз өзгөчө мына ошол кечки базарды же болбосо элдин аң сезимине сиңип калган жинди базарды дагы тартып сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Биринчи эле унааны көрсөтөбүз. Бул ак түстөгү Mercedes Benz үлгүсүндөгү поддержка. Бул поддержканын да баасын сурап билебиз. Азыр чыгарылган жылдарын көрөлү. 93-жылы чыгарылган, объему 3, дизель экен. Телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Автомат коробка, левый руль. Bu basın kança deyot asaga? 200 ming so'm. 200 ming so'm deydi. Kojniy salon ekan. Salonun içi de taza. Kojası da özgöç ekan. Qaramızlar artqı jagында көрүп коелу bir qatar. 200 ming so'm deydi. Kişine kam barбы? Variantlar qanday? Кичинерээк машина болсо боло берет, а? Дагы варианты дагы бар экен, кичинерээк машина болсо боло берет дейт. Андактан өзүңүздөр унааңыздарды сунуштап көрсөңүздөр болот экен. Дагы бир ак түстөгү Mercedes Benz'ти тартып берейин. 211 кузов. Объему 2.2 экен. Дизель дейт. Чыгарылган жылын дагы тартып көрсөтүп берем. Ак түстө экен. Өтө жакшы жарашат экен. 2003-жылы чыгарылган 2.2 объем CDI дейт. Турбо дейт. Ого, тартышы жакшы экен анда. Ак түстөгү 211. Көрүнүшүн караңыздар, витти караңыздар, витти. Үстү дагы кара түстө экен, потолок. Өтө жакшы жарашат экен. Салондагы бир катар көрүп чыгайлы. Салону дагы кожаный салон. Mexanika ekan bular. Mexanika. Ак түстөгү 211 кузов. Бул баасы канча экен? 5,5 миң сом. 5,5 миң доллар. Бул кандай обмендер барбы? Бар. Кандай машинага обмен бар? Болор, сүйлөшө беребиз. Любой машинага? Любой машинага обмен бар экен. Кадой эмелер жакшы. Кадойлор жакшы дейт. Дагы бир жолу телефон номерлерин көрсөтүп коеюн. 2003-жылы чыгарылган, Билайн телефон номерине чалсаңыздар болот. 2.2 объем дизель. Турбо дейт, турбо мотор. Мына ушул Мерстин жанында турган дагы бир Matiz 2-ни тартып көрсөтүп берейин. Чыгарылган жылын көрүңүздөр. 2002-жылы чыгарылган, буга дагы обмен бар экен. Телефон номерлерине чалыңыздар, механика. Корея экен бул? Корея. Корейский Matiz. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы экен. Matiz 2. Ушул свет жакшы жарашат экен. Көрөйүнчү азыр баасыны дагы сурайбыз. Ички салонунда бир катар көз жүгүртүп коюңуздар. Баасы канча экен мунун? Баасы 130 миң. 130 миң сом. Бул кандай машинага обмен? Обмен бар, любой машина. Любой машинага обмен бар экен бул дагы. Ээсинин телефон номерлерине чалып байланышыңыздар. Дагы бир BMW-ны тартып берейин. 34 кузов. Азыр телефон номерлери менен чыгарылган жылын дагы бир катар көрсөтүп, анан баасыны дагы айтып өтүп кетем. Бул дагы мына ошол кечки базарда турат. 92-жылы чыгарылыптыр. 2 объем, 810 литр расход дейт, левый руль, механика. Ээсинин телефон номерлерине чалып байлансаңыздар болот.
Bağısı 100 ming so'm. Bu qanday mashinalarga men bor ekan aka bilsangiz? Bağısı 100 ming so'm deydi. Kechki bozorda turadi, kechki bozorda. Kechki bozorda turgan dag'i bir Mercedes'ni ko'rsatib beraman. Podeshka, qora tusdagi podeshka. Hozir chiqarilgan yilini, ob'yomini bir qator ko'rsatib beraman. Mers 800 deydi. 89-yılı çıkarılıptır. 2 ob'yom dizel. Esinin telefon nomerlerini yazıp çalınızlar. Levy rul mexanika. Qora tusdagi titan diskalari menen. Bunun bağısı qancha ekan aka? 100 ming so'm. 100 ming so'm deydi. İçki salondağı ko'rayli. İçki salonu, içki abalını ko'rib qo'yingizlar. 100 ming so'm bu podeshka. Dag'i bir prosniy unalarning qatorina kirgan Golf Troika. Bağısını 120 ming so'm deb turadi. Hozir chiqarilgan yilini da ko'ramiz. 93-yılı çıkarılgan 1.4 ob'yom 5-6 litr rasxod. Esinin telefon nomerlerine çalıp baylanışsanızlar bo'ladi. Qanday variantlari bor ekan, anda bir qator so'rab qo'yamiz hozir. O, mana yurishini bayqangizlar. Orqaga haydaydi o'xshaydi. Yaxshi ekan. Tutuch. Haydayveriniz aka. Daha qanday variantlari bor aka buning? Только наличка, ha? Только наличка deydi. Daha bir oq Lanos'ni tortib ko'rsatib beraman. Oq tusdagi Lanos. Bağısını 100 ming so'm deydi. Hozir chiqarilgan yilini so'raymiz. Yili qancha aka bu? 96. Ob'yomi qancha bo'ladi bularning? 1.5 ha? 96-yılı chiqarilgan oq tusdagi Lanos. 1.5 ob'yom 100 ming so'm. Variantlari bormi? Obmenga qanday mashinaga? Любой mashinaga. Любой mashinaga obmen bor ekan. Variantlari bo'laveradi ekan. Chalib, baylanishib suylashsangizlar bo'ladi. Dag'i bir sarı tusdagi unani ko'rsatib berayin. Sarı tusdagi Kia Rio. Tusi o'ta yaxshi jarashadi ekan. Bu una Kia Rio degan una ekan. Sirtda kuzovni ko'rib qo'yingizlar. Sarı tusda o'ta yaxshi jarashib turadi. Bağısını 120 ming so'm deydi. Toza ekan biroq. Bu yili qancha ekan uni? 2 ming ha? Ob'yomi? 1.5. 120 ming so'm. Variantlar bormi mashinalarga? Obmen bor. Obmenlar bor ekan. Mashinalaringizlar bo'lsa, sunustab ko'rsangizlar bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'yingizchi aka? 707 707 menen 06 06 69 telefon nomerlerini çalıp baylanışsanızlar bo'ladi ekan. Kia Rio degan una. Mavul dağı bir serebristi tusdagi Civic'tin dağı bağısını so'rab bilib berayin. Hozir жүргөндө da ko'rdim motorning үнүнү. 2003-yılı chiqarilibdi. Bağısını qancha dedingizlar aka? 300 ha? 300 ming so'm deydi. Mana shu telefon nomerlariga chalib baylanishasizlar. Variantlar bormi? Variant yo'q deydi. 300 ming so'm. Oho, bu serebristi tusdagi Civic 300 ming so'm deydi. Dağı bir özgöçe unağını ko'ramiz.
Markası özgöçe eken. Fiat Mareo deydi. Ben birinci jolu uğup atam mına ошол markanın universal unağı. Levый rul. Серебристый түстөгү Fiat Mareo eкен. Hazır içki salonda bir katar kırıyoruz. Levый rul mekanika eкен ha? Mekanika. 216 bin kilometre жүрүптүр. 140 bin som. Variantları var eken. Fiat Mareo. Çıkarılgan жылыны көрүңүздөр. 99-жылы çıkarılıptır. 1.8 объем. Есinin telefon номерлерine çalıp байланышыңыздар. 140 bin som Fiat Mareo. Variantları da var eken, çalıp байланышсаңыздар боло берет. Universal унаа. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктар. Бул чыгарылышта сиздер Оштогу Жапалак унаа базарындагы кечки базар же болбосо Жинди базардагы унаалардын баалары менен тааныштыңыздар.